bubabare bwose wumva mu mavu mu izina rya Yesu Kristo ndatiye ko uno mwanya nino sa ubwo barabutakaye mu izina rya Yesu Kristo. Igihe nariko ndavuga nabonye umumama ufise ikibazo munsi y'ibere, ese ikibazo munsi y'ibere, ese ikibazo munsi y'ibere parti y'uburyo mu izina rya Yesu malaze na hadosha ndagusenge mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi budasande bukore kwigabere mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Mama ndiko ndavugana nawe malezina dosa ufise umwana w'umukobwa, uwo mwana w'umukobwa afise imyaka 12, umwana w'umukobwa afise imyaka 12 lezana hadosa mentala gabradia zeva akuzo mahanda afise imyaka 12 wewe nufise ikibazo ariko ufise umwana w'umukobwa afise imyaka 12 afise ikibazo. So I pray ndasende mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi budasanzwe bukoreko mu izina rya Yesu Kristo, ahuri grace idasanzwe ikoreko mu izina rya Yesu Kristo. Shalom shalom, nitwa Mnezo Derek, nkaba ndongoye group Ijambo. Nagomba dusangira amajambo y'Imana gatoya, ariko imbere yuko dusangira amajambo y'Imana turashaka gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ku bw'ubuntu bwawe, turagushimira ku bw'ineza yawe, turagushimira ku bw'uno mwanya udasanzwe mu izina rya Yesu Kristo. Malavra hakuzu vahande lementala dizine edos mentele gabradia zina dos in the name of Jesus Christ. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimira kuri umuntu wese agiye kuraba ino video kandi agiye kumviriza ano majambo y'Imana tugiye kuganira, reka ubuzima bwe buhinduka mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashima ko kuradukurikirana kandi ndizera neza yuko ubuzima bwawe buraza guhinduka. Turashima n'ubuntu twagiriwe kuba ku ino television, turi kumwe n'abantu bakozi b'Imana baduhaye kugira ngo dushe kuganira amajambo y'Imana biciye ku ino television. Turasenga ngo ino televiziyo yaguke cyane mu izina rya Yesu Kristo bashike kure. Hanyuma ino video birashoka yuko kurayiraba uri mu modoka yawe cyangwa se aho uri hose, ukuragenda ari kwishuri, uricaye muri biro, parti zitandukanye. Ubuntu bw'umwami buraza kugenderera igihe tuza tuko turavuga ino jambo. Turizera neza yuko hari ikintu kidasanzwe kiza gukoreka kuri wewe. Ndagomba dusome muri Yohana igice cya mbere umurongo w'12 byanditse revuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe, nibo batavyawe n'amaraso cyangwa se no kwifuza ko mubiri cyangwa se no kwifuza ko mugabo, ariko bavyawe n'Imana. Hano turabona neza yuko ivyanditse bitubwira ngo ubutumwa bwiza bwa Yohana baratubwira yuko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bano nibo bizeye izina ryiwe. Igihe bizera izina ryiwe ari kintu bahawe iki? Bahawe ububasha. Ubwo bubasha bahawe ububasha bwo kubahindura abana b'Imana. Nibo batavyawe rero n'amaraso cyangwa se no kwifuza ko mugabo cyangwa se no kwifuza ko mugore, ariko bavyawe n'Imana. Igihe bizera izina ry'Imana bace bahabwa ikintu kibahindura. Ico kintu kibahindura ni ikintu ubushobozi bw'Imana bakiri indani muri bo, bubahindura bubakura muri navuga ngo uko bari bameze ariko bashira hano. Turazi neza yuko kugira ngo ushobore kugaragara minosi yuko ubufise umuvyeyi yakuvya. Twese turi hano cyangwa se ahuri, urazi yuko urashaka ufise papa cyangwa se mama, marwe nubwo utamunzi ariko ugirane waravya mu buryo bugaragara. Rero ibyanditse yaratubwiye neza ngo abizeye izina ryiwe barahawe ububasha bwabahinduye iki? Abana b'Imana. Ngo abo nibo batavyawe niki n'uburyo n'umugabo cyangwa se n'umugore, ariko bavyawe n'Imana. Bisigura ngo kubwo kwizera izina ryiwe, kubwo kwizera izina ryiwe urahabwa ububasha buguhindura iki? Buguhindura iki? Umwana w'Imana. Hano ubuvutse ubwa kabiri. Tuca tubona neza mbega ni ryari rero sasa cyangwa se bibajya wizera iki? Iryo zina ryiwe uraryizera maze ukizera yuko yapfuye akazuka kubwa. Igihe umaze kwizera inye umenya neza yuko
urupfu ntabwo rwamugumije ariko navuga ngo yaravuye mu rupfu maze arashobora kuzuka kugira ngo jewe nawe duhabwe ubugingo budashira. Tuca tuzi neza yuko imbere yuko avuka ubwa kabiri cyangwa se imbere yuko ava mumva hano nta kuvuka ubwa kabiri kwari bwahabe, ariko igihe yavuka mumva hari habonetse ukuvuka ubwa kabiri. So peu importe aho buri rero, peu importe situation uwo burimo cyangwa se uko umeze, ariko kino ni kintu kira muntu wese ategereza gukora, kuvuka ubwa kabiri. Bavuka ubwa kabiri gute? Kubwo kwizera Yesu Kristo, ko yapfuye akazuka kubwa ubyizeresheje umutima, ubyatuza akanwa kawe. Mwarahezagiwe cyane ahuri wizere uvuga ati mwami Yesu ndakwakiriye mu bugingo bwanje maze inguhindura ubuzima bwanje. Ndasoma mu gitabo cy'abanabya, ndanditse mu gitabo cy'ubugingo mu izina rya Yesu Kristo. Twagomba ahuri wizere kandi ari ikintu kidasanzwe gikoreka. Byanditse biravuga neza ngo umunsi umwe hari umugabisha aje kuri Yesu, aramubwira ngo ndafise umuntu agwaye muhira, umukozi wanje. Amubwira ati vuga ijambo rimwe gusa ndizereye ko aza gukira. Amubwira ati ho gitugende kumukiza, avuga ati oya, ariko vuga ijambo rimwe gusa ndizera ko aza gukira, aza kubara. Igihe yari mwaragenda mu nzira, uno yavuze ati vuga ijambo rimwe gusa araza gukira. Amaze gushika muhira acahabwa amakuru cyangwa se acahabwa inkuru yuko urya yari yasize yamaze gukira kera. So nagomba dusengane gatoya, peu importe igihugu burimo, peu importe aho buri, nagomba dusengane gatoya. Sinzi ibyo baba bakubwiye kwa muganga ni sawa cyane gose, ariko hari ikintu kidasanzwe kigomba gikorwa no manyenosa. Peu importe uko uba wiyumva mu mubiri wawe, peu importe uko uba wiyumva, novuga ngo ahari hose, ariko hari ikintu kidasanzwe kigomba kiba. Ndizera ko umwami agomba kukugira neza. Haro benshi umwami agomba guhagurutsa, wabura umukobwa, wabura umuhungu, ari ikintu umwami agomba akora. Turashaka gusenga. Data mu izina rya Yesu Kristo, malabra akuzu vahande mentelevra azine edoso ma antalebradia mendo zuva akuzu ma antalebradia le mendo zuva antalebra akuzo le mentala dozo vahande. In the name of Jesus Christ, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo ndasengera kira muntu wese arimwe arumva ububabare, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Sinzi umunsi uzorabira ino video, sinzi umwaka uzorabira ino video, ariko hari ikintu kidasanzwe kigomba gikoreka mu mubiri wawe. Ndo mwanya nino sandimo ndavuga, hari ikintu kidasanzwe kigomba gukoreka. Buri bubabare bwose wumva malazina adosa, bubabare bwose wumva mu mavu, mu izina rya Yesu Kristo ndatiye ko uno mwanya nino sa ubwo barabutakaye mu izina rya Yesu Kristo. Igihe nariko ndavuga nabonye umumama ufise ikibazo munsi y'ibere, parti y'uburyo, mu izina rya Yesu malazina hadosa ndagusenge mu izina rya Yesu Kristo. Ubushobozi budasanzwe bukore kwigabere mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Umama ndiko ndavugana nawe malezina dosa, ufise umwana w'umukobwa, uwo mwana w'umukobwa afise imyaka 12, umwana w'umukobwa afise imyaka 12, lezana hadosa mentala gabradia zeva akuzo mahanda afise imyaka 12. Wowe ufise ikibazo ariko ufise umwana w'umukobwa afise imyaka 12 afise ikibazo. So I pray ndasende mu izina rya Yesu Kristo ubushobozi budasanzwe bukoreko mu izina rya Yesu Kristo. Ahuri grace idasanzwe ikoreko mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Malada zina dos lebrinde zina vakuzo mahande mentele gebra azina andoso mahande. Aliho umuhungu w'umusore, uri umusore w'umuhungu ukuradukurikirana, wama ufise ikibazo cha masturbation, kandi umaze imyaka 3 usenga kugira ngo umwami agufashe. Uno mwanya no sandi ko ndasenga mu izina rya Yesu Kristo, iyo mpemu ndavuze ngo iveho mu izina rya Yesu Kristo. Ndategetse iyo mpemu gusohoka in the mighty name of Jesus, mu izina rya Yesu Kristo. Tele mahadozo vahana mekita la gabradize vena hande zinadozo. Ayo mukobwa ari karadukurikirana, ufise connection n'umugenzi wawe,
ari mu Bwongereza, ari mu Bwongereza, ese connection n'umugenzi ari mu Bwongereza, I pray ndasenga mu izina rya Yesu Kristo. Kandi no mukobwa ari mu Bwongereza aramaze kuguha icyo no kwita imitwaro ibiri kugira ngo ushobore kumusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, uwo mutwaro urishuwa male zene dosa mahana le brinde zina avakuzo mahana telebradia nentelege zine dos. Ubu nyene ndimo nasenga ariwo umupapa afise avese use imyaka 38 38 ufise avese. I pray for you ndagusenge mu izina rya Yesu Kristo, ubuntu budasanzwe bugukoreka mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo avese irakize mu izina rya Yesu Kristo, 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 mu izina rya Yesu Kristo. Ndagomba dusengane. Uri umukozi w'Imana ko uradukurikirana, uri umuhungu, uri umukobwa, uri umuvugisha, uri intumwa, uri umwigisha, uri umuvuga butumwa, cyangwa se uri umwongere, ndagomba dusengane na, cyangwa se uri umuririmbyi, hari ikintu kidasanzwe umwami agiye gukora indani muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Imbere yuko uno mwaka urangiye uzoba washinze nta, uzoba washinze nta, uzoba washinze nta. Igihe ndiko ndavuga gutyo hari umukobwa arimo aradukurikirana ufise ikibazo cye, ufise novuga ngo indoto yiyerekwa cyane gose cyane gose cyane gose cyane gose cyane gose kuvyerekeye iyerekwa. Hari ama vision wamubona, hari ama yerekwa wamubona kuvyerekeye novuga ngo igikorwa, kuvyerekeye umuhamagaro wamubona ayo mayerekwa. So I pray for you mu izina rya Yesu Kristo, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo. Umwami aguhagurutse, umwami aguhagurutse mu rugendo rutangaje mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Maleva hakuzo mahande lebrinde zina adosa mahata labadia elevina andoziva hakusa mentelege braadia zina dosa. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, mandosoba lekita labadia. Hariho umwana w'umukobwa, ari umwana w'umukobwa ukura dukurikirana ufise ikibazo cyo munda, si ikibazo cyo munda, like estoma, ufise ikibazo cya estoma, ufise ikibazo cya estoma, ufise ikibazo cya estoma. I pray for you in the name of Jesus, in the name of Jesus. Navuze ngo iyo estoma irakiza in the mighty name of Jesus. Mu izina rya Kristo, I raise the power of the Holy Ghost in the name of Jesus. You are free in Jesus mighty name, in Jesus mighty name. Ndangiza nagomba gusengera no muntu uri mama wama wifuza uruvyaro, wama wifuza uruvyaro yuko umwami aguha umwana mu izina rya Yesu Kristo. Ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Wakire umwana, mbonye umwana w'umuhungu, mbonye umwana w'umuhungu, umwakire mu izina rya Yesu Kristo. Thank you kubwo kudukurikirana, kandi ndizera neza yuko ashaka kwandika muri commentaire ariko ikintu kidasanzwe umwami yakoze kuri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Hari ubushobozi budasanzwe bwagendeye indani muri wowe. Mu masegonda makeyi ndagomba guhagurutsa urungano rudasanzwe mu buryo bwo gusenga. Aho uri kurakurikirana ino video, urashaka kugura akana kawe nawe ugasenga, pemporta aho uri cyangwa se kuragendera ugura akana kawe utangura gusenga. Hari icyo umwami ariko arakora muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Lebra akuzuva hande mentele gabredize neva andozina dosa mekita la gabadia zene edosa mendozuva hanta labadia. In the name of Jesus, 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 in the name of Jesus. Thank you Lord Jesus God, thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Wahora wifuza cyane kuvuga mu ndimi zitamenyekana, wifuza kuvuga mu ndimi zitamenyekana, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Navuga ngo ubwo bushobozi bwamwemuyera bwinjire intane muri wowe, bwinjire intane muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ndabona Imana ihagurukije benshi cyane in the name of Jesus God. Amen and amen, amen and amen. Thank you.